Hello mga guys, welcome to my channel. Karon guys ni ami sa hunasan. Hunasan nila guys nga walay makinhas. Ni ami nagbaktas-baktas diri guys. O nindot kayo guys. O kung taob diri guys, pwede diri maligo guys. Kaso lang tugnaw man ang dagat. Dili maliguan. Gawas kung 20 degrees pwede maliguan, kaya ra ang kabugnaw. Pero 10 to 15 ay murag dili makaya guys, murag ice water ang katugnaw. Mo nilang hunasan diri guys nga walay kinhason. Pero nindot siya, baktas-baktasan guys, nindot siya. Tuara dito dapit guys among balay sa bukid guys. O dito guys, nindot siya guys. Ni ang ilahang hunasan, ducklings sa bundok. Libot-libot ni diri guys.